Tachernitwe our program ya system kandi tugumizamu kandi ko twakwanjurire umjenyi witu yatushikire omunyabiragiro mutabingwa Clinton nsa kugamba bukwate na divorce hamwe na separation bene bitana ningana cyo cumwe no kugira ngo umwejungu hariho buzguwe ure kintu ningo mwezi kacire meza naisha kwa nashoborera bena nebinde binkwenda kubuza bukwate na divorce eri ninga hestwa kweta nko kutana ukwabashwerine n'abashwerine banabaturine abakwa nabyo tinka bicengire kahino bokushanga umuntu natora n'umuntu konka bo batakumumanya bazira umwana nomwe babana no bakwa batano timfire konka tinara igira tukanze kweyanjura nababonsa ko bari mu system ni yemwe y'abashwerine ninga bona baturi nabo tabagamba yona naiza kutushobora bene munchirize makire atutandikira sebo twakwakira yanjira nabara kutureba ubundi murundi wibare sister Charity wire wagenda obushwere nahatana abashwerine kandi abakutaha hamwe boto bakutana n'bargana okutana ntumanyisa okwa koti uko kugenda mu koti okashabati nyowenda nanko utabe tshwerine tukarahira indagano zitu tukoreki tutane mwene bari twabasigahere atari ebigambo bibiri ebyabanyankore ubukozese hari okusenda aruna no kutana okutana nchawukana okusenda omwewe takugara akwitaga garuka rino kutana nubasa uri yakwige hwagende konkisha yo nakoreki omugaro ninga agaruke tukabantumanya ngo abo kutana witu ngomushija nwabingo mukazi konka amateka go tugakuriye buyarubajuru rumwe kuri kutana nimwe mwembiri mutane tutari kugira ngo omushija yabingo mukazi niwe yakoraki yagenda imbazu y'ibiruzona zine kugenda omboringaniza nico amateka gukora ki gukureberaho kandi gucuga kugenderaho so nico yo kutani ito nako kuriyo nibasa kugira ngo tutane mbendi yoku ni uburyoku konkesha yo namukuma mukora ki unigabyanyi kubera abahwe mukora ki muragaruka mugaruka dinu na neshitwa kwentwe to kusenda konkashi ntakwenda nkozese kugira ngo umushira nwashimika ngomukazi mwena mwagira ngo atusendane tugende duhweraha byahwa bikecho ico nico amateka gasime kurebaho kakutana kwanyu ningasho kusenda wokwe nice kiseme kwanchikora ki ikigenderwa ikugenderwa kose nebukuma mwine hariho abantu bingi amukucira kureba n'umurembe gwa hato gwizere umukazi kwa kuza kushwera uhura najya ngo yashwerwa bisha innocent ningo uri umushijana yatushi umukazi washwira nk'umukazi washwira innocent hatebyo omukutana n'ibyamateka ko atandikira akora ki okureberaho mweno okutana noko kugira ngo twicerezangana rekanyowe mbendi oku kugira ngo okuturarege omukiteganishe ntuma yitu yaterera tugarukanye rino kusendana no kugira ngo hati byakoma hato mwene kikumanyise kigambe kitushime kwantu korese shaheje no kushenda okay hati nogira ngo abakundi nabo bakabasa kwambemerera aha bintu ki ibyo kikaha kugira ngo tushendane kaba berubiya no ground ziceza kwasa kubaziruho ezo kugira ngo yo mukazi namushenda ningana wanshende amateka nigareba ahanshonga ishatu iyo kubanza umurujungu niba kwitadization narsi umuntu kwimukaho akagenda ine kigenderwa cyona akamara imyaka irengere ishatu ariyokwe uri atakumanya ki atakumanya hari ningasho nubwo akwamanya atakabasa kumwika mwenu umushonga yoshwe ite enshonge ndizo niyo bushambani obushambano obwe obutari kugira ngo nakikora umusasira tokwagumza munacyo naryo mushija naryo mukazi mwembe ari kugenda wena kirya enshongana y'amateka gungareba imbaju y'ibiruzone ari kuba kikozire enshonge ndijo neya
okuteganisa okukurumwa ebintu bingi harimu okutera harimu kubuza obusinge kubuza emirembe bino omuzungu mbakyeta cruelty so enshonga ezishatu buri emwe aha nkokweri yanekorwa omu bushwere bwanyu neba neyebasiza kugira ngu ishaha egi wahika omu kooti omuntu mushendane konka omu divorce eine ebintu ebyekugenderaho obwire bwingi kugira ngu niho wagenda omu kooti omushende nawe ezi enshonga ziriho kooti nebanza ebaho obwire negenderaho obwire bwingi nk'okukira omu mateeka emyezi 6 iwaza omu kooti ogenga omushendane mushaija nanteera mushaija oba bashambine oba amazire emyaka 2 kwiha tushwerana atakagarukaga konka omu kooti wanzaja omwari tokushaba kwanje tutakakwire reka tubanze tubahe emyezi 6 turebe ebimwa ebyabareta nibiza kugumizamu ninga mukinebe nagaso n'enshonga bwakiri mwenda mutani inkibitwa turebe omuntu akashaba ngo atane bakiriho bakihurira obuzuruzi bwabo nchakare bizo mbitenge bikushana mwami n'omukyara ati kotero nebashara mu barebwa nkaki nk'abasoro so nizo nshonga ezo ishatu ezindi manya abo witu bamwangire manya aguzire ibintu takumanya mwene obushongashonga obu bwana akererwa heru obobwe ezo tuzikwanshonga zo gukora ki zo kutana izo koti teka zitamburira izo koti tekubasa kuzigendera kana keyo nkashanga bari nkabari babantu ati obushoro obu ati obu kuchangusya hata umuntu wani nakushwera hariho ntugira ngo ejo nendagana endagana ejo mwine kugitahamu mwembiri mugambiri n'amazima muyikirizangine kuwa kwashanga ngu ebiyakugambire nebishuba ukano mangu n'omuntu wabona barungi mbakore mutwarize yaburizo ukashanga bari abantu kandi iwanyu mutari abantu tamwe ebyo ngumanya ngo koza bari abashoye bishoyera ebo ushwere nozo mukoti nuba butarabire ki nuba buri ushwere ubwaje meserezimwe tarahamazima umuntu yakubiha kandi ushwere bw'itu bikire nubaho ukashanga omushija atakora wagira kumangu ningo ukashanga umukaza atakora byona mwene umuntu ekintu kirumu okubiha okugema kibi bibaye bajya ngo umuntu yagenda bakukiriza umwiki ebyo mateka tibikirizi zo mukoti ubushwere nibakora ki nibagushaza mu butarabi no kubaho kandi mwene ati uyu nono ecyo ayo mati cyo kukoza iki cyo kushanga haronka ijo hatwara amakuru aha tutakeyongireyo omucara akashwerwa umurundo gwa kabiri kuyabe nahereza reasons uriyo yabashwirwa heza kumuvunana ari kujangu yakashwera bar best man omucara yaja tumushaka mbiha ngutayine bana kandi kuna cyara tabantebeza in fact aba mako batarafire akabaye nabana batanu atumwe nebyo nanye kuna bimanyire nanye na Yesu otinga nashwerwa ndijo wade yabar best man wito gwiro ate mushankarana ndaguza kushaba divorce think manya ejo reason nayo neje gukora kugira ngo akashanga bakamujira ngo ayina abana nabwe bakafa ati omukoti koto bwiro bwingi buri mushango ne gushara nko gwakora ki kugwiza kandi n'ubuzuruzi bwabwo kuburi hati obwiro bwingi no shanga abantu bo amateka nko kubatwira bagamba bono bagatwara omungara wa kisazire mu ukajoti kangitwe nananka mukagitwa ikisime kubatani sisime kubane berkoti iwe to kwimuka ukagenda ukashwerwa handi rino ukajoti ukahinshonga zawe umbantu buntu wabugana ukamutebeza wabugana ukakora kikwanga inshonga zo bushwere yaditwa hatu baza kuzigamba konka n'inshonga zo confidential nasi n'inshonga zanje abantu babiri ati kware yakubihereza umukoti ojeyo ujuti there was misrepresentation n'umuntu akakubiha ni wazo mu kintu cyakwaga mwene babuna rifying utakora kibabushaze mu ko butarabira ahubwo nshonga mbu bwagendira bisho konka kandi tokushwerwa ndizo
oburiya omukyaki certificate zanyu mukizina kubanga nibiza kagati omushiija asabe divorce wakozere ebintu okwagete ebintu bikozere mu bushwere hamwe hati mujino no chikora ki mwene okwehara ebyakubasa kubana bibasa kubaho kubanga nore baso kuba kitakabire okonga nkiza kiba. Okay. Now ngenda hati ndebe process nyine kubani ndabamo nagira ngo umushiija ogu mbwene nyebi abangambire tibyo bikire nashanga bitari byo hati ngenda ngo umushende ningashi ngenda ngo tutane ningashi tunge kibara kweta divorce kandi nyine kuba mazire nawo bwire buri kwingana ki time nebeye bireta kandi byo bero mwaka sente ine case nanyenda ku processinga processeji nshaba ngo aho nawo tutangaze ati enshonga kuko nantandike ndikuzigambaho divorce na separation byone bitandatu kushana. Divorce is a permanent thing man nature ruberera mpaka divorcinga ukafuna divorce uriya nayazo kwena nabasha kushwerwa nanye nini mbasha kushwera tina rugaruka kuranzi wa mutahiwe konka okutana na separation nitubati yo mukahumuro. Okay. Uriya naryo we banga ninta kwicuzwa kumuteganisa nanye nindio wanje konko muri ze twene tina ine kukora zire nshonga zinga ishatu zitwagamba kanga wazikora muri yo separation nkimenyesha ngo yagunza muki divorce ebeni yo yakya twena tukumurama separation tekuza mukoti separation na kote neja niyo nagambe je myezi mukaga. Oh, okay. Muba muri yo kwanyu ningeshe nshonga zabarese mukoti kuzagumizamo iba divorce. Konka arona imukwecherezanganda banya mwene nyowe tinchi kubasa nondera baki kambaze nyihe mwaka humuro katakurenga kokwe nyuma uko mbyanyu ukwe numbasa nangwa nakwikira roya mukiteke numbandiki ateke mu ukwakuriza kuza kora ki okuza kwa egmer separation ejo twaza tano wire buti tubanze ebinega byitu bigenda biza hansi deni tugarukanye. Ejo niyo bakwita separation hati mwene process eyokushenda process yokushenda of course no kuzomukoti ebiro bwingi no itago munyamateka gukora ki yamba nino yese no basa kugira wanu makora konka no kutebekana sempa baba ikwete mpa baba ukagitwara mukoti eri kurambe kaji inshonga zawe kunazigamba hati mbona nkiwe urambe nkurambikira jinshonga zawe kuzo mukoti ore nawo nanayetaga kumanya wiro bwingi arwe ona horomba zungu omukaza akashwerwa omushayi ne sente yakuzira tuwe kuyashikire yamangu naza ku omushaho kwara akure na divorcinga natware ebintu ori akuyagiye ko mukoti yashanga omushija kuyamunde awireho kesa ne umwaka yazo mukoti ya divorcinga ika divorce ye ati chikayo cyo kutangaza uko so mateka kikire wazo mukoti mweno mutahi wawe ni nawo kora ki atakimanyire ikubanga abantu bingi naza kugira ati umukaza ka amuzire kumara imyaka 3 n'ingebiri tinkumureba na hati gize kumuronda yakora ki yabura kanyinda gakushwera yabihe koti yakore ki yafune divorce hati nicyo cyabire konka omateka so mugosku yakuzire uri nangwe bintu bitware kumva mugorosaka mu divorcinga karata kuchumanye iso cyamutwe akashanga ngo bakatana kare konka ati mu Uganda ejo tikikora kikikirizo soko kutwara empawa yawo wagisi ya koti yo neza kujakira konka neza kugemesereza kuronda process sava na so umuntu asimikana atwara empawa baza koti bakore fayiro na wuriye mumanyise nawa beta semana sishi imamanyisho mukare na mukaze nanka na shabaha ngo akore ki mushendane dirni wuti kamu okuhakanisa kwawe ningo kwikiriza kwawe mukaze nanka twishikire twache basikana ninga tubasikana ninga byagamba nebishuba ninga n'amazomo hataho twakumara kumwisha samanzi nawe ikote muhebiro na wateka mukugaruka mukwe de no mugaruka mukwe babahe mwamare byaho babaherezo kwiza nkahi mukoti hatu muchimara kwiza moro nakorwe
buri umushango gwona ogukwiza embaju y'ibiri zona nizinzi hebwa ki niziba zihebwa umugisha gwo kuganira mwene okuganira n'umukwishara mu kushanga embazi zajya ngo mediation ite twakigenda konka gutakatandikire mse kuba muhebwa akanya bakabahereza umuntu akubasha kashuganisa ariko ngo akoti mwene mu mwishare abanza yabashitamisa yaganira mbanza musitama mugani amurebe were kibarese n'umukote nimwenda kutana mwishi hato kutana kwanyu numbasa gumiza mu mutane mbasa kuma ninga sina mwakutana mwine bintu byakutwaza babeta ikimukweshara mwaho kote ni chamya ibinshara mu yakote tine kwiza kirenga konka no kumkuremangana iramugaruka umukote hatumureta ki ureta buzuruzo bwanyu ukora ki bugumizamo so niyo nshonga twasa kushanga ngo niyo mitendera imukurabiramo kurebuka mu muhikankahi akora divorce y'icyo mwene harimo sente hagati yaho twakubasa kubantu twetengesa some costs somehow of course ati ngo twakigamba umuntu wena arukutana tukaye harokora ki okushohoza yego namnonga waizu nisaro yo aine kushashura zene sente no ine kugira ka sente kwagera amateka gine sente zigakutekaho umushashura roya konka nikirigira kumwikirizangana iwe narowe ni kuronda royo mukoranga mukwataganaje uwa mushashura ki ko sina no mukotara mu imishoro nimishoro bura hamwe buri umushango kuteka umukoti okay nugushashuruka nyowe chababa nyowe kireto mushango yoba hababera inde zo kushashura na niyo wahababa inezo gukora na buri cyandi ko cyo kufayiringa umukoti mushashura uyirebe ukote rukwereza atanka samana zo no baso butashashura konko impababa yo nukora ki no gina kandi ubwire umwinge mwe nibigenda na variye ikintu cyo kurakora ki konka kasente ko ngo umuntu okutana no kugira taboro tubakutana yaje no rondaro yo kwatagana ushoro gwa government tugwe tugwakabaga mwinji nikakarika percent kachi birungize bazikaze nikasaniro yawo so tuzose kakaga umukoto mushoro gwa tugwakabaga mwinji kuyaho habe imishango uri kwetaga kugendera avari konkati ngeje imishango yo kutana mwene ibyamaka amanya kushaba ubureberezi ukora ki ibyo no shanga star sende nyinji kandi zoro nuyo no basa kureka hata kunanyenda kubuza unamahimo hino bwo kujango bazo mukoti konko mushango bagwongezayo bagutebiri 16 byo kwezo ku 10 ezeshonga nazo zirimo kurindaho bagajango bayongezayo kandi ubwe mbongezayo nguhabaho kingu tumwicarizana ninga ngo waro bujuruza umutabo leta ati o koti noreba nitirando ry'abantu abine bizubu ko kugira ngo ikore ki bashaka hati obwiro bwingi ikikuretera umushango no bubasha kushanga gwayengezwayo ninkibina ukunatana abajyantu kumukiko mukoti babanza babahereza obwire imwe kuyikora ki kwiganira bene enshonga habwa cyumba mu kugaruka obwire bwingi tukugira ngo buzuruzo bwabura nembera narishonga iri kubero basa kongezayo ngwembaje ibirizwa banze zinake rini kuziragarike zimanyise kota yibakora ki ayibahika nubasa ko mukoti ushanga urubazo rumwe bitano ubuzuruzi konka ubuzuruzo bwa leta uriyo rundi turwakaresere mwene uburubazo ndwini kuruka ninga sino basa kwizeri izoba ushanga ibhandike bwa leta umuti wa leta mu regional form yabyo umuti mwakora ki ninga so mwene basa kwiza ushange umukoti emishango izoba yabaho myingi nkoko ninga shihi n'umushango gwagira ubuzuruzo bwingi bukatwaro bwire ubwo ukagura akora ki ninga shi ko twamya ngo ntabera mu nankani ushanga ngo abantu they are robots kushanga na koti na iyo nkahine bo yamuramuzi tiyayihureke ninga shihi n'ikindi cyabaho kiryo official nacyo ngeno no kongeze kwa koti ninga wa side yawe tiyije ukongeze kwa koti ni kurigirira ahanshonga izakora ki izaba konka so enshongezo na numbiye kinzi basa kubamo inazunci basa kubamo so to kareta mushango wawe ukateka teka kuwizira hororo nako bagushara gwa koti yote kabaganka RC cyane yo no
teko kugendera amateka gayo hate cyanje mayisa ngo harimwe nshonga zo kubaga n'ibintu ebitukozeri ukwandiko kurura ngo no parlamento kwe bakagaba hine bahamize bajangwe no mcyara nawe atakargira mwaho nawe ine kuba ine icyari kuba natunga ngwe ninye nango ngambere ni nshonga ki yeziba kwemerera ninga shine bice eba consideringa eba kugenderaho kugira ngo basharingeje properties zabo ninga she bintu byabo ati iteka ikoro ya Uganda nigira ngo abantu bonana bakora ki nibingana okwiha abantu umwe kuba kuzo mu makanisa barahira bateka ngo kore wagira ngo mbuno ngoro rero icyange cyabe cyawe cyange twekire kityo abantu nibakikwata kubi mbera yo shendana ibintu nibaganisabwa yes mukozere hamwe hagati na hagati konka kandi bishemirire kubane baganisabwa kurigerera buri umwe wakozere ki uko contributing kandi na kwa kubare bitu imuguzere Yesu muri mu bushweri konka utine kakafuku kore kukotireho atebyo iwe toshito kwabasha kora ki kubikiremi nico nkurebera kutwabantu guranke banja abashije mbatukiza amagezi abantu yagura then yo bantu ahonga witness kandi we nanyentireho tukusinga amagezi ati cyo ati obwiro okugure kintu kuba vigilante kandi nawe nundi abantu bingi batagira ngo mushija naye akusinga amageza iyo wano basa kureta ubukaka natso bwa mushije ubukoreka ukotireho nchidina no bwakwa yakiguzire wenka konkiyo koreto bukakafu nikintu mayisa no basa kora ki sharinga ngo kukira kubugamba ntugamba ngo tubabara kufa omuntu woshwerini nawe okutaho kwawe tikumayise sente zonka oriyo obworoho no kore sente we arho aryomuka na nabisabana na simurejo na tahamizi nangwa no kugenda ngabusitira bushira wagenda nako busingi hati yo kuza mukubara ukabara obu wabiri ugire kukora kuwagire kupanyisha mukumi kuwagire kugura abo kurara nabo wagire kuri mu hoteli ukana ubushobozi siringi zingana mwene zo kuwakuza kuzubara contribution desime kugira ngo iza aha sente konka okureka nane uriyo bwa kuteka mu narsi obusinge bwakwa umwe ukatunga imishani ukatunga mani ukakora ibintu nibasa kuba contribution kumanya nawe ngo yitaga roya kugira ngo enshongiza zirambikeje wiro winja abantu kwabuza kutana babine biniga byingi ebinige byo biretera bataha geshonga zabo ngo kubakwemba zenda no mubahirira bakora ki baferiro so aha kutana numbagana konkurigero kwotire kandi okwotire nubwo buzuruzi bwo kukozera ki kubo kuboresere okay hati okutano kurumwa abana twetizira abana mushanju twetu n'abana batanu nango bondo babire bana hire na mbere kubera even hire kweri yani even hati nanyenda kureba hati mwaho aho ngakoti ne twazeta kurangwa abana aba baguma bareberi babazire babo omburinganiza hariho muziro mwana kwa cyangwa bajanto mu mwana wa musajja then nyomtara naza kushwerwa handi nubashuganisa bataho achikwate nabana ati icyo mwe abantu webene byabo nibiza bibwa mbona abantu babiri kandi abariya abana nabona abantu amateka nigagira ngo ekintu cyona naso busobozo bwona kebe koti kawa bubukiko babyaro baki bambasharamu omunshonga ezimu abana okubaje kwa bana nikukubankutebwa nkahi omisho kukwebembesa mwene umwana umutana kandi abana bintu bugaye bwabo kukura nabazire babo kandi abazire bintu bugabe kukuza abana babo
kote shemeri kuro mushango buri mushango kukugwiza konka eyebembize abana okubaje kwabo hati omuryecho kote negendera ahakumuri tije tongeserezeho aho mwami Clinton ahubwo atindaho ka break turi kuzo mu butumwa bw'abashubuzi tuyija kugaruka tucumwine aho point town ho kwenda kucenga unisirjira kumuri ntuba turustash umwana nga wa musajja katumure tuyija kugaruka na no kubari turebe ntashime kwa nareberera abana umanito ekiri system ka umuhereza nkiri cyo butungi charity kandi omujenyi witu akiri umunyabiragiro mutabingwa Clinton kandi rya hanshonga ikwatena no kushenda ningasho kutana kw'abashwerine umurujungu twaketa divorce okutana kwa mpaka kugira ngo tinde umuruma bugarukine buri umwe yaza koreke no guyaza koreke twarebere binji ecyakwasa kureta divorce yabaho process okwo kujitwaza okuba kutwaza ibintu byabo bamba bisharinga mwe ntatwatwahika aha custody yabana kamuzira abana bweshe baza kuzankaye umunyabiragiro yahika kutugira ngo nitirigira buri yomo kwaremire omunshaho yenda kwetegeze nshaho yoha umwana kana w'umushija kayibane nyamba abana banje mabi akatoreze ngai dededede abo twatana ngwe nganda tinyo yine mbenye naza kutandisara nakcyaraho tinkamyo kuwa ni wakoraho egambe byawa ranya unikirigira ni ngusherura kokori umburingwa umbugufu mba mu mbera yawe yo kutura mu cyo asa kurigero mu nshako yawe konka nikirigira nkokori hati obwiro bwingi omwana kote ninda kureba okwarabeho omwana ariki akabahoje hati so kushanga umwa abana bonka hato mushija toyine mabere tukakora ki tukayonse mwana tubasha kushanga omushija ninga sho mukazi uri umusinzi nurara hero hata abana nabato tubakubasa kwetekera tubakubasa kora ki nubasa kushanga utine na senti hati omu custody y'abana tenegendera ahakubara yabehoki kana umuntu arikwenda kubera nabo nateka kuba arikureba ngo kubarabe nawe bazakwa bariki ati abantu abingi nanombyaro kunimpura yitegere bayikorire ngo mwana yatakikize myaka mushanju takuza umutakurgari nyene ico tinkumaye bakiyere icyo namanza ati nawe cyandikire icyo abantu bakastama bakora amateka gabo ayiforure icyo from time zero tumango mwana atakakize myaka ejo ukamwihari nyina kote nebe kwisirembwe ye kora aburi nyina utakubasa kubisa hujyo kumwana ishahabo atakumutwana of course custody n'ikintu cyango kugira ngo nikibo mu divorce honga konka atatwanturebera divorce kandi mu divorce ntugama ngo utwatwakigamira ngo n'ubugabe bwa burubaju n'abana kurango bakoraje kandi abari bakuzajya abana mwana mutana kote neza kureba okumwaga okumuri mwina murije mwina kucyakujuka je mwa akutana kwanyu murije icyo ni kimanyisa ngo kote neza kusharamu ebigiriti kubaragume barya ishomero bari mu mikono yanyu kubara ahumure bazomuyishe ninga kubara ahumure icyo kimwe bakimaro wishe niwe bakimare ki kunka kureba ngo habaho balance kandi mwina mwinganisibwa hataruho izo nshonge zinagamba izo kugira ngo urubazo rumwe rwine ubutabazi ahabwe nshonga zitari zimwe na zimwe tashonga yisente konka na numuro nabira n'umwana kuko yaberire na wayasigaza abana kadi bitayine shente urubazo rwine sente ndumuhaki oburebereza ningashi orukwenda rwo kushanga umuntu ngwita kwenda kubera nabana abakazi n'inyimba cyakukozesha ushanga ati kundaze kushwirwa abana nabambira aho akaramata umushya nabi konka musimiye umwenda n'ikintu cyakahuje kuza kushwirwa nkagenda nabana konka kandi binishe amateka ga Uganda n'agakigambaje
ngo abana bino bugabe kuzwa bazire bawo bombiri mwina hati no yanga abana bawe ngo bugabe bwabo bukora n'abazire bawo buhenkahe so nakoti ne basana kwendere kujemere kubera n'abana konto mukatemba yo kujangungwa amahega aha ngo kubankazara abana kuriya nabwo cyo nkasafaringe abo kwatinda ashwerwe nabo kandi nyine kuba nimbarebera mayisa ngo nagwa amahega haza n'umushango kuragajara abana ngo ushwerwe kubanga naho runuzuru no kuzara abandi hati n'umushango kushanga umuntu wazara abana wabura kubahereza ki abana binecika nimba to mucika cabo deni nyonje namba free kuriya barondora abarebere obani nyine nkuru obabinishe nkaza innocente obabine nuko ndufuteka teka nyina njangu aho mukabe n'umutoriyani baturangiza iteka icatona kifi harimo kwasa kurebera abana babo irimo mukufa twagambira aho mukubagana estate aho iteka niho kurebera ikika cyone kuko munshonge za divorce tuzuru mukika iteka ndagamba ngo abantu babiri barinze imyaka 18 basharamu nabazo mu bushwere kandi burugabe urubazo rwino bugabe buri kwingana rwa mutahi waro mbwe no mukushwerwa ure washwerwa mukazara abana mukaga tarungu bashatu nabanje bashatu nabawe aha buri mwana kinumwe mu mwineho ovunanizo mwembi kumuramu atana tarungu nyuka naza kugwa amahega buriya yashwera mwene tinkugenda nabana we nagenda nabo itwe ntugira ngo abana mukaga bona nabishe na nyina ibyo kushwerwa kwanyu no kushwera kwanyu kubakwata gukora kitino bukwata kandi tina kutuma ngoze kugenda yongera mu ijoro rw'abana aha bamukutana itwe ntutakumanya buriya nakushwera buriya nakushwera ntuma ngo mwatana buri umwe yarugara mutahiwe mwaiza kurivinga another life ubane yo kushwerana ubane yo kugumaho mutakozere ki konka ebumwatiro munsi bine kusigarana birebera ubaki abone bo bana mw'abatiro munsi mwine kubarebera bine kukurage bine kushoma bine kuzomwirwaro bine kujwara bine kuriya kandi mwabagemere kuzo munsi burabanze kubabuza ngo tubazare abana tumara babuze kandi babana tibine nakumanya nshonga zanyu no bakuzumanyire zitabakwataho zitaba affectinga so niye nshonga nizo nshonga zinkwa kugira ngo aha kushwerana ahakutana na no mukushwerana mu manyo bwanyu kandi mu manye n'imishango mukwasa kora waragajara abana n'umushango wasana kutamucome nangana divorce takakoze iki takaninga siyabiro bagende bakwate ushango ry'umucome aho kuragajara abana ukabura kubafa on process ya divorce twatshiro ntuje mukoti mwe ntatwayongezayo mwije kwikumi derererere abantu abambamba bakitura bombi ninga ine kimu kubaragira gukora kugira ngo ubundi hatagira bagendana na mutahi of course kurigerra enshongo kubiri imbira intensity narsi uburemezo burwashahege omwe noza kushanga ushango ubaza kutana umushandiko bakatana karenkahi umuka ndiyo muri mucengeki buri muri mucengeki ninga shino mukazi akahungaho kari yagenda maya mama isheri no gushero ubwiga gwitubwe kanisa ninga sibasibo ibi byito tubikurga tinkwenda twebishe tweteka kavera amisho rero tugenda by'abajungu gukora ki omusija nabasenzere kari umukazi yagenzera aho irimo akakibi umukaza akizika ngo hari ibintu agaruka akora ki so bwiro bunyino shaka ngo nkijwe ngo nyenda kushwerwa umusija watagande kwire watagande kwire kabakunto muchome so hato shanga bakora ki so embere rero kubereho niyo kutiye kugenda umushango kuguruwa okutana rwo gukora ki kongo bwiro bunyino shanga batande kare kote nebehire wakakire nicyo twagira ngo mutata mutiko mukotwo utekanisha za mushweri nije tuyi mutana nawe irana umuza kutane banze gira ngo nibanza yabuzabuza mwembera myezo mukage iki mwe mutande rero kumurigaruka habwanye myezo mukaga cyayereka ngo muremine tumwaci basikana
inabo mungaro ibarekure mutahe niyo mazo mukeye niyo maze mukeye katika mheru najireba koti yagezaho kwenda kuretaho buringaniza mushija n'umukazi na nabana ubundi nabecika ukutwarira hamwe konka shimwe nonja ngutine akazi bakakubasa kubana karaga omu divorcege ubundi abandi bakakira bajango okay haha rimwe bizo bebi reka yive tugumisiririzane konka ebebe bitakaba haza divorce nanonje okay kumuramta cyo kugira ngo ufere umushwiri dikorwemo usigaza amagara nori yasigazaje nuri yasigaza kwande kindi nakinye ndagaraka nacyo kiganye turi kuhendera hazabana divorce terunungi wabishisha kandi hari aha kuba omukuba n'umurondana abantu bonana bashana nanaho uronoza naho tuki bagurwa musoforiyo kabwo mu maheko mwene ukore wafu n'umuntu mwashwerine mwagira ubutikirizangana n'umwaka mwashabire divorce numbasa kugarukana ubushwere beho kandi ubugaruke bana konka mugendira biragira umwe kote nebasa kuragira ibiragenderwe kurakubiye kuryo butarebera abana abarebere kurakubiye kuryo butaho kurwara muragurise kurakubiye kuryo ubushambani abucu murondere gufura so mwenu iwe nko muntu sides rosity yetorandemu ikirungi rero obe nicyo wakora ki wagendera utizaho kahurikiza TV West utakutana n'ukurungi rero n'umwayumbaho kake tukastana tunyigira amateka hati reka ngene nkore ki kanze kutana okay Mutabingwa Clinton umunyabiragiro niwe twatwina bakashonshire chaka ko mjenyi witu kandi yanatangaza kwa tendo kushendana ingasho muntu ku divorcinga mutayo twazo mu rujungu kandi yesikangu yabirambika kurungi nabo aratabyera kimwe buzuba konka mazimagaro ngo iki yatugambiraho twabone intandikiriro kandi wenda kumanya birukiraho no shikirira abantu nkaba kongera kuteka buzuba no kwetegereza bundi kirukogaho but for us ntwaturi airtime adakikana na mukaga izera nk'umusha ya kabiri itwe twaza kugaha nabwanyuma hije muzeye ibitsitsino nababase kongesereza aha ahitwahika program yeterese simuka ingushabango titerisho otakaruga